man ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan. No ket di bimangon kan itarayamon tanagigdaan. Damdamakan to agawid din bro, nagpigsa tudo. Nagpigsa pala pasardo ng tayo. Kaya nga kaya la bro. Lagarod bro, narigat na kang igawid yo. La bro, anad. La pagpag na umon. La sige malaki din na, sige bro, minsan tumanan bro. Lanad bro, babay. Teman banyak cinta untukku karena mabuk. Tiap hari di jalanan penuh cerita karena mabuk. Saya suka yang hitam karena mabuk. Oh, saya mabuk, kamu mabuk, kita mabuk. Yo, intay agmula ti itlog, tapno adda ti kanen manen inton sa mga runo nga bula. Urek tutudo, intay agmula. So ayon, magkukurob na ako ng daga. Kurob and ipunta mo yung egg. Tapos gaburan mo. At sibugan ganaganan tapno dumakkel. And after that, 3 months later. So, dagtuyan di itlog nga imula tayon o eggplant. O, kita nyo tinagbanagan nan. Imbis nga gatangan nyo di storti 8-9 o agmula kay laangan. Tama katipid kay bay. Eggplant. Danyo eggplant. Ang kalabasa, pampalinaw ng mga mata. Ngemji crush ko, nalidaman timpa nagkita na. Kasi di na nga mariknan, ken makita, ngay ayatek isuna. Anay puso, anay Dagtuyen apo jay in-order ko nga flashlight jay Lazadan ket ipadas tayo no kasano karanyag dahito ginatang ko jay Lazada. Apo testing tayo no kasanot karanyag na yan sapal ko mata hanga dadael agbalin ko maapo lata i-testing tayo man no kasano karanyag na kitaan tayo kasano karanyag na tayo ni apo na yan nagranyag kasalamat bigatan ni maya tinagatang ko yo o kininana nagwapo ni nagranyag kasalalang masilawan namin ti lubong ni apo na yan tsamba dahil tinaalak yo thank you Lazada apo na dahil ito nga flashlightan o gumatang kayo na apo kasi nga flashlight tapno naranyag ti pa nagkita yo kanya na